No, Kevin. Melee-due, aspetta. No, melee-due, aspetta. Baccalò. Nya. A veľký potles pre Mimoňov, že prišli! Podľa mňa to nepočuli, tak ešte hlasnejšie. A veľký potles! 2, 1. Takže hneď ako pôjdu dole z pódia, tak sa s nimi môžete odfotiť. Ale ešte predtým, veľmi dôležitá vec. Opäť náplň dnešného pikniku budú aj stanovištia. Takže vašou úlohou bude splniť 15 stanovišť a papieriky na stanovište dostanete v infostánku a vždy, keď splníte nejaké stanovište, animátor vám tam zapíše nejaký znak. Keď ich budete mať 14, tak môžete prísť za Naty, ktorá má taktiež stanovište, ale môžete na ňoho prísť, ak splníte všetky stanovištia a tam vás čaká obrovské prekvapenie. Takže môžete ísť. Takže najprv do infostánku, tam dostanete papierik, fixku a môžete ísť na nás. Elke aand as jy gaan slaap, is ek die een wat oor jou waak. Al slaan die donder weer, warrelwinde teen jou deur, sal die held die binne my net soos 'n reus vir jou beklei. Kan ek jou Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man wees? Ek sal jou oppas in die donker, vir jou 'n hero wees. Kan ek jou Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man wees? Ek sal die wêreld vir jou aanvat, vir jou 'n hero wees. Ek sal jou trane vang, voor dit rol oor jou wang, want net een glimlach vir nou is al wat ek nodig het van jou. Ek sal dit weer en weer bewys, al word ons oud, al word